जुथाइ दिनै प्रेस मिट एबा खारन जाहा माथाम माब्रै जादों तो bo मेटार दे तो फैला आं स्माम जेब्ला दे लैंड नि हा दिमासवा गवर्नमेंट नि हा पब्लिक नि हा बुतु सेबलुं दरका वन रूलिंग गवर्नमेंट हाफ्लंगाला स्कूल सुइसिके बो दफाय दादा सेटारका स्कूल माथाम माब्रै लिस्ट पांबि जबो आं फैला सिफालांनां मासि Girls High School ke baha buran LP School ke dukrib dada dua dukan butuh kulitar ka udah ar masya buka culture hall nuska dong ya ba bu masih udah pil lal pil nuska masih Apollo rota masih Hangzhou nagar ni masih bangbi udah ko government quarter lah raha bu police guest house ke baha orang ke bu sheka udah mai bang ha biung beraha center ha veterinary land ha udah geblay du butuh seblung darka ar sigringi go sebelum ke bodo berarti half finder duko udah sebab kena duko udah lebih dari zaman tanah so nisi namu sudah lama sih ban ilap jenis te bond zaman nang du udah ibu ini apa hani bun bisnis ke naik siapa dia sonjib Indonesia itu bu sonjib Indonesia lah bu siam ni pie udah itu udah bu half tu seblung dar du bu jimane bu half tu ni lagi ni bande udah main jade udah duha bu education haha hotel dang duko udah bu nadba bu taxi stand udan nejan du bu nadba uraha hotel dang du udah go bu ejande bu taxi stand line le bu dukan bu tu bu krep latar ka udah go duha ira relefil ke babren la setar ka bu sonjib Indonesia setar ka bu main hanai subaya ba kalau de siam ni udah ar next nadba metar za buka 2023 ni sing dua suisi jen council la na kush tang ba machi li singapore ya bu na za scheme take up like bu tu NIT bula kribul mai manang du notice bula right se notice udah se conductor bo kushi raman nang jing mada bu tu sain ba ri ya ubani ang kita din yo na thangma media ro bu tu lang phama bunsibo bu NIT la media ni remaining ni chi bula ko krep ne public ni buang penuh tharma bujin public ni fan ge berapa use like ha butuh ang ba office tangpalang ma PWD ala ang skap penciri ba news tangba ang ke ulta jodoh dia ode next metar za buka hajing longthai butuh pura syndicate datar ka tax karang du ne kari masya 200 hajing ni letsang kena du krep ko metar doang bo longthai la jinam gede la EM ni Sebung orang ni IM bobo sigdun deh, udah siam ni KNT siapa bu skala sig bersudah udah sigian nih, ang kor lebay botoa bobo dosantang siapa ni sigdu udah longtai pun si sindiket kerau deh, uli kita datang dong udah di masa wa, segala council lah perancing revenue gak kuma, udah aku bu bungfang nih, haba bu environment, mana kalau udah barji hammer macam kali pasti ke bontai bujang lah saya dan bu pollution ke bom thong nang da bungkang mas kai ma ora maji time pe ma ula bide jama protect bok nang da jing amsan jing nungpa blai bas kalairal dun dunya to bili dungkha nai do tik lem nang do de somil bon hai jar ka ne bu ila ke bon hai mane chala magin nan ban khuri ding boko to bugel bon hai ma chala krep bon na thar nang da na magin nun ban khuri ma cha krep khuri tar bon hai da chance bon hai tar ode meta de bangbi adam si jamia to de lasa bu jini land ni haba ang rajarap ki bu khain sumam jing du jing haki de thongma tu to compensation mai khaning gibida lang la du jang de janang ya bu 2 lakh jang nak lem dan na 3 lakh jang nak lem ma de council saro bu ha jin ibu hade council se ne to council la public ni na ni de bola ni bu council ni da public ni ning da na bu de bola ni spung ni na industry wala round ni lo public ni sta public ni protect layman tung betana ulang de janang ya bu public bu bujiman nang du orang orang siapa dah dinin press yang iraning jamra du jutai thank you